ovom prilogu idemo do Žepča, do našeg gospodina Hasana Čajlaka koji je, eto, u ratu teško ranjen, ostao je bez oka, ruke i uha, je li tako? Život je takav, idemo dalje, borimo se, nećemo pokleknuti, ali ono što je najgore i što najteže pada, to je nebriga onih koji bi trebali da brinu o nama i o onima kojima bi zaista trebala pomoć, prvenstveno države i institucija u državi. Hasane, ranjeni ste, živite, život se odvija dalje. Koliko ste imali pomoći od države, institucija, koliko imaju razumijevanja za vas i ljude poput vas? Slabost, jer ja sam prinuđen da sam sebi skupljam donacije i da tražim da uradim operaciju oka. Međutim, od države još ništa, sad sam predao u opštinu, oni su zvali kanton, odgovor nisu još nikakav odgovor dobili, da mi preostala sredstva skupe i još ništa nisu odgovorili. Vi ste sakupili već neka sredstva, donaciju, jeste li, imate li nešto? Te što otud iz Amerike treba izvući, to je tu. Je li znate gdje ćete ići, koliko košta operacija? Da, imam i predračune tu. Da, u redu je, znači koliko košta operacija? 3.500 operacija i proteza košta 600 maraka, međutim kanton snosi 250 maraka za protezu, a 350 ja svoja lična sredstva moram dati. Ja se nadam da će jednog dana, ako Bog da čovjek bude i čovjek i da se vratimo tamo gdje smo nekada pripadali. A to je da budemo jedni uz druge, da pomognemo jedni drugima, jer Bog dragi nam je podario razum i sve ono što treba da čini jedno idealno biće, a to je čovjek. Sami sebe uništavamo, sami sebe ponižavamo sa kojekakvim zakonima, sa kojekakvim poslovima, radovima koji nisu dostojni jednog čovjeka. Ali hajde, nećemo sada o tome, sada ćemo da se zahvalimo onima koji su s naše snage i želje da pomognu ovom čovjeku. Dakle, akcijom uplata donacija putem stranice GoFundMe prikupljeno je $1.350, odnosno 2.300 konvertibilnih maraka. Humanitarni fond Atlanta donirao je 700 konvertibilnih maraka, tako da je ukupan iznos donacije 3.000 konvertibilnih maraka. Evo, 3.000 konvertibilnih maraka je vaša pomoć. Ja se nadam, ako Bog da ćete riješiti svoje probleme, svoje brige i da će vam ova donacija itekako dobro doći da bar djelimično se vratite u normalniji život. Zahvalio se svim ljudima koji pomažu svih nas naroda i kome je pomoć potrebna. Hvala vam najljepša u srcu. Da, hvala još jednom zaista članovima Humanitarnog fonda Atlanta i svima onima koji su uz Humanitarni fond Atlanta da pomognu narodu Bosne i Hercegovine. Naravno, mi smo tu da budemo vaša desna ruka, da pomognemo koliko mi možemo, zajedno smo jači.